Hidilang ka bedada jok kacutiki ara tum amun klobi. Mesen pen toksike bre hiniang deng lokpriya Gopinath Bordoloi karliar ni Katalon pon. Wathalang sopen hamrenan ke mesen atobar kacelam ji afan asamase afan pinpuralo ke pajir pon. Barla ke parpo bonta non puta mesen pabe ceng tu dabe. Hidia jo non puta langabe. Lang ki tuji kalisi inghan chenghang phuk tanglo. Lason si sok chilita parinak saidelo. Lason si surputar konstituensi ke parlo tang ti hidi number adorso rong ke theangkang lomta hidi langabe tin. Laswa jok katiki araratum sok ki elong lea jok apu cepar pulok saidel. Apora teng pen sok ki elong lea jok sai katiki aratum kaning rihang jolo. Lasi sok ki elong lea arat pan karbiang lo termos council ai hin pen. Langpon vek nang jipusi sai katiki arat atum pen kacuning ripon pedupon. Hanja langsung pen rojet sonrong piripur Malong News. News kelang sulang dorat pan kadom ko jero gilo kadom. Non nil kido lake 22 nong suru pothar homosti mate number dorso rong kithe angkang sidolo la sinon ne nang tumhan isi nang pachiti kangtung lapuhen lo labang so hi di na tumta thegilong lojo ko ane adak kithe mate ko ane arija ya dang kithe kadu go beta chini lapen ke labang so ahi di pining pen an ke jongnam lo lipurang te ningkan hini mate sengkan hini lo kiti thaklam dong le si kiramtang ningkan photro ka prang ke labang so hi dia jo halaso hot lang kido open mate apora teng pen sachitu kilong ring tia hoda bangke mithang hem puru phandar setame ingchoklong si thelong rinti puapi setame non kidamtang ningkan hini bangke labang so lang ka we pen na jok mithang puru phandar setame non bangke chiliar e pu imu patirok anta ridam long chitorok ason sinangma lasi isi labangso arat labangso arong arat atum kachuni rigang tung ke lapu henlo Karbiang Long Autonomous Council pen prabjin pen akirap long ason te pusi kakita tuwa Mesen pen toksike bre hiniang deng lokpriya Gopinath Bordoloi karliar ni Katalon pon. Alang lagi kecing si Assam Chief Minister lo. Jasemet nijang Karbiang Long DC pen sila bangso Katalon ar patar pipon lo. Laso aja megalong government aboreng besen pen kaceklem thega tuma phantan nong istami pajir pon. Lapen non hejong Bharat Sarkar pen ke deng pon har ghar tiranga pa putak stami kachthan kachimum padopon. Mielong MLA Rup Singh Teron SP Imdad Ali DC Krishna Burwa pen chenglo katumta chetong don. Hamran pen Rostam Ingti report Malong News. Wathalang sopen khandulian ka cheleng NEC atobar henopin lo labangso atobar non phika semar huthia jok wak daklo lasel bangso atobar kapa mithuji afan MLA Rup Singh Teron pen socheng constituency IMSC atum Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma afan pinpur lo pajir ponlo pusi birta longdon lapen prabjin pen salam pon pusi MLA therangkia thinglo lamthei paklang lo hamren pen Rostam Ingti report Malong News meeting si gang do gang bang NEC tum pha NEC tum bang ke je kai tap itum mane theklong lo je la JKB joai khandili bothalang so tobar aprang ta kai no lo teyar lo non hinu thupik lo ase la kai no dim ka teyar ponja phan mane ni chief minister phan ta isi memorandum kilo la pen si bang chief engineer phan ta ching bai lo non bang ke NEC la dak division office pen sub division pen details la so report pinai aso pi ponja phan si pini non malo so pini tum NEC tum ta division office es do to pen engineer to man ka aso ka teyar ponja phan at least damage tatuar daso kason se ponja phan daso kason sa video yima nonga chengwai pe do ponja la lo ti pi bang ka na tum de we chini lo la me ramai niang aro tu bang ka non na tang na ke pen ser kep da hamran long si do po ka beteng ya sport complex long asila so ta mane lamet ta tum kuru tum che tong ji palang tum dak ka ching sai ka tu be lam acho la so ka kang dir do ji kang ser do ji hai tu lo ta na tu mu heri potana tu ta chitong do nang pola ta fa si ta ka chengwai pon la lon ba ke klang aban cholo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta